Nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza muri iki gitondo cya tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco ine John Info, aho tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro biza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakuriye ku murima igihugu cya Angola ko ashobora kugirana ibiganiro n'abarwanya ubutegetsi bwe, bikabera mu mujyi wa Kinshasa ndetse bikagaragaramo na bamwe mu bagiye bagira uruhare mu ntambara ikomeje kugaragara ndetse no kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa leta y'iki gihugu bukomeje gutegeka igisirikare cyabo kwegeza ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko Minembwe, mu rugendo rwo gusubiza inyuma abarwanya imitwe twaje intwara 23 ndetse no kongera kwigarurira bimwe mu bice byari byarafashwe n'ababarwanyi. Nk'uko amakuru akomeje kujya ahagaragara nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe wa 23 zari zaranze kuva mu bice bigiye bitandukanye, kuri ubu ngubu biravuga ko zikomeje gushyirwaho igitutu gikomeye cyane, cyangwa se zikomeje kuba mu by'ukuri zasubizwa inyuma hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe z'umurengera, nk'uko amakuru atandukanye yakomeje kugenda abivuga. Kuri ubu ngubu biravuga yuko abarwanya umutwe twaje intwaro wa 23 bishoboka yuko bashobora kuba mu by'ukuri batiteguye kurekura ibice, ariko bitewe n'igitutu cy'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bikaba bivuga ko abarwanyi bakomeje gusubira inyuma mu bice bigiye bitandukanye. Abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 bikaba bivuga ko bamaze kuva mu duce twinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, mu kibaya cya Ruzizi ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ibi rero abenshi bakaba banabikomojeho bavuga yuko abarwanyi ba FC23 nubwo banze kuva mu mujyi wa Goma bashaka kuba bagiye kuvamo ku mbaraga zikomeye cyane ndetse n'igitutu bashaka gushyirwaho n'ibihugu n'ubundi burimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe abarwanya umutwe twaje 23 bavuye no mu mujyi wa Uvira, nabyo kandi bigakorwa ku gitutu ndetse n'imbaraga zikomeye cyane bashyizweho. Kuri ubu biravuga ko kandi muri urwo rugendo abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kwigarura uduce tugiye dutandukanye, aho bita Burubi. Aka gace kakaba kirukanwemo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Aya makuru yose rero tukaba tugiye kuba twayagarukaho, gusa nanone biravuga ko guhera mu gitondo cyo ku munsi w'ejo abarwanyi umutwe twaje intwara 23 bongeye kugeza abarwanyi babo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bica amarenga yuko uyu mutwe waba ugifite gahunda yo gutegura ibitero ndetse no kugaba ibitero ku bice bigiye bitandukanye. Aya makuru yose rero tugiye kuba twayava imuzi n'imuzingo, cyangwa se tugiye kuba twayagarukaho, ariko unyemerere duhere mu mujyi wa Goma, ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimaze igihe kinini cyane gifunzwe cyangwa se kidakoreshwa, nyuma y'uko mu by'ukuri iki kibuga cy'indege cya Goma rero gifashwe n'abarwanyi umutwe twaje 23. Iki kibuga cy'indege cyahise gihagarika imirimo yacyo nticyongera gukora. Kuri ubu ngubu rero akaba ari ikibuga cy'indege cyangijwe ku buryo budasanzwe n'intambara yahuje abarwanyi umutwe twaje intwaro 23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru ari kutugeraho kuri uyu munsi wa none muri iki gitondo aravuga yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gishobora kuba kigiye gufungurwa hifashishijwe imbaraga zikomeye cyane, imbaraga mu by'ukuri zijyanye na politike ndetse na diplomasi. Ibi rero bikaba byagarutsweho aho bivugwa yuko abarwanyi umutwe twaje intwara 23 bongeye kugaragaza ndetse no kwerekana yuko badateze kuva mu mujyi wa Goma mu by'ukuri, cyangwa se badateze kuva ku izima ngo bave mu mujyi wa Goma hatabayeho ibiganiro kugira ngo nabo hemezwe ibyo bifuza. Gusa abenshi bavuga ko abarwanya umutwe twaje intwara 23 n'ubundi ubusabe bwabo bagiye batanga bugizwe n'amananiza menshi cyane, bityo ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo budateze kwemera cyangwa se gushyigikira ibyo abarwanya umutwe twaje intwara wa 23 basaba. Bityo ibi ngo mu by'ukuri bikaba bigaragaza yuko nta gihindutse, hashobora kuba hagiye kuba imirwano ikomeye cyane, cyangwa se nanone abarwanya umutwe twaje intwara 23 bakazatakaza uyu mujyi nk'uko byagenze muri Kivu y'Amajyepfo mu bice birimo Uvira n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye.
bakomeje kugenda batakaza. Gusa ibi nta mahirwe menshi bihabwa, ahubwo benshi bavuga yuko bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje kugenda kigura ibikoresho, ndetse ibi bikoresho kandi bikaba bikomeje kugenda byegezwa hafi mu bice biberamo imirwano, byaba biri kugaragaza ndetse no guca amarenga y'uko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifuza kongera gushoza intambara ku barwanya umutwe twaje no 23 bundi bushya, ndetse muri uwo mujyo cyangwa se muri uwo murongo hakaba harimo na gahunda yo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi bivuga ko basigaranye ibice bikeya cyane ndetse by'ingenzi ugereranyije n'ibice bari baragiye bigarurira, kuko bitangazwa na Leta Regan Buikalonji, umwe mu batangaje yuko abarwanyi b'umutwe twaje intwara 23 basubiye inyuma. Abakora ingendo mu mujyi wa Goma by'umwihariko ababasha kubonesha amaso yabo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bavuga yuko iki kibuga cy'indege cyamaze kuba cyarengerwa n'ibyatsi mu bice bimwe na bimwe, ndetse ibimenyetso bigaragaza ko nyine ikibuga cy'indege kiri kwangirika bimaze kuba byinshi cyangwa se kitarimo kugenda gikoreshwa. Biravuga ko kandi ibi n'ubundi biza bisatira ibikorwa by'ubusahuzi kuri bimwe mu bikoresho byari hano ku kibuga cy'indege byasahuwe byifashishwaga nyine muri iki kibuga cy'indege byatwawe. Bivuga ko nabyo bigura akayabo k'amafaranga, bityo kugira ngo iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyongere gufungurwa bizasabwa ko ibyo bikoresho byongera kugaruka muri aka gace mu by'ukuri. Ikindi kandi nanone kiriho ni uko ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kubera ko kitakiri gukoreshwa bigaragara yuko kiri kwangirika mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Ni mu gihe abarwanyi umutwe twaje 23 mu byo batangaje bari bavuze yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu by'ukuri ngo ubwo abarwanyi barimo binjira muri uyu mujyi bitewe n'imirwano yahabereye, ndetse icyo twakwita nk'umuhanda uparikaho indege wangijwe n'ibisasu byatewe kuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse aba barwanyi banongera gutangaza yuko si ibyo byonyine gusa, ahubwo ngo ikindi cyaje kubaho nuko hari ibisasu byari byaratezwe hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ibyo rero ngo byaje nanone nabyo kugira uruhare mu kwangiza iki kibuga cy'indege mu kugerageza kubituritsa, ndetse binavugwa yuko ibyo atari byo byonyine, ndetse abarwanyi umutwe twaje 23 bo bashinja uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ngo kuba ari rwo rwasahuye ibikoresho bigiye bitandukanye byari hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ubwo bahungiraga muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Bukavu. Gusa igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bavuga ko ibyo batigeze babikora, ahubwo bakabishinja umutwe wa 23. Ibyo rero ni ibikomeje kugenda bivugwa kuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, gusa nta mwanzuro urimo ku bijyanye n'ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kubera ko abenshi bavuga yuko nta gihindutse iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo gifungure imirimo yacyo mu by'ukuri yongere gukomeza gukora. Bigaragara yuko hashobora kuzifashishwa ingufu z'umurengera cyangwa se imbaraga z'umurengera zirimo imirwano, cyangwa se mu by'ukuri igitutu gikomeye cyane gishobora gusabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe iki gihugu n'ubundi cyari cyagaragaje ko cyifuza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa kugira ngo horoshywe inzira z'ubutabazi, ariko abarwanyi 23 bakavuga yuko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga bo batabyemera, kubera yuko bavuga bati ibyo ngibyo bigize ugushyigikira leta y'Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo ibashe kwigarura utwo duce. Andi makuru akomeye cyane ari kutugeraho aravuga yuko kuri ubu ngubu umutwe wa 23 koko ushaka kuba warashyizweho igitutu gikomeye cyane, kubera yuko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, nyuma ya Rubero, nyuma yo muri Kivu y'Amajyepfo, nanone ahantu muri Kivu y'Amajyaruguru hagaragaye ibikorwa by'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 byatunguranye. No kuvuga yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kugaragara basubira inyuma bikura muri bimwe mu bice bari barimo kugenzura cyangwa se bari bafiteho ubushobozi, bitabaye kubera imirwano cyangwa se kubera yuko mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se wazanendo cyangwa se izindi ngabo zikorana na leta ya Kongo zaba zabasubije inyuma. Amakuru aravuga yuko abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 bagaragaye basohoka mu duce turimo Ndurumo, Nyabikeri, Shingisha, ndetse naho bita muri Karuri ya ruguru, ndetse naho bita Kitobo. Si ibyo bice byonyine gusa, ahubwo biravuga ko abarwanyi 23 banavuye aho bita Kinyana, aho bita Kashira Mati, ndetse naho bita Kirumbu,
ho muri teritwari ya Masisi. Utu duce rero natwo ngo abarwanyi ba 23 bakaba baje kutwikuramo, ibyatunguye abaturage bibaza icyo izi nyeshyamba za AFC 23 zaba ziri kugerageza kwerekana ndetse no gutegura mu gihe bakomeje kugaragaraho ibikorwa byo kuva mu bice mu by'ukuri ibikorwa byo kuva mu bice bari basanzwe bagenzura, ndetse bikagaragaza cyangwa se bikerekana mu by'ukuri ko abarwanyi ba AFC 23 bashobora no kuba nanone barashyizweho igitutu gikomeye cyane, cyangwa se imibare yabo ku mirongo y'imbere ku rugamba yaba ikomeje kugenda igabanyuka, bityo hakaba hari kwifuzwa yuko mu by'ukuri bakongera ingufu mu bice bimwe na bimwe, dore ko muri Kivu y'Amajyepfo bivuga ko cyangwa se byaje gutangazwa yuko hageze abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 ndetse bagera hafi muri 500. Bikavuga ko rero aba barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 bakorwa muri ibi bice, byanashoboka ko mu by'ukuri baba bavuye muri ibi bice bakerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo nta makuru ahamya neza 100% ibi biri kuvugwa cyangwa se ibiri gutangazwa niba koko ariho baba berekeje cyangwa se baba bagiye, gusa ntabwo biremezwa. Nanone kandi mu by'ukuri tugarutse kuri aya makuru, amato akomeye cyane yagaragaye muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umujyi wa Bukavu ku mazi y'ikiyaga cya Kivu. Aya mato rero mu by'ukuri biravugwa ko ari amato yagaragaye apakiye abarwanyi benshi cyane b'umutwe witwaje intwaro wa 23 nk'uko bigaragara mu mafoto ndetse na video zagerageje gushyirwa hanze zafashwe n'abaturage. Bigaragara yuko ari ubwato bufite ibara ry'umweru, kandi ubwato kuva hasi, hagati ndetse no hejuru, ubu bwato rero bukaba bwari buriho abarwanyi benshi cyane b'umutwe witwaje intwaro 23. Abarwanyi biravugwa cyangwa se biratangazwa yuko binjiye mu mujyi wa Goma, ndetse plutôt binjiye mu mujyi wa Bukavu nyuma yo kuva mu bice bitigeze bimenyekana, kuko abatangaje cyangwa se abashije gufata aya mashusho bavuga yuko batunguwe cyane n'icyo gikorwa cy'umutwe wa 23. Gusa abenshi bavuga ko abarwanyi umutwe twaje muri 23 hari ibice bigukekwa ko bashobora kuba bagiye koherezwamo nyuma yo kugera muri utu duce, nk'uko amakuru yarushije kugenda abivuga cyangwa se amakuru y'ibyasohotse agenda abitangaza. Abarwanyi umutwe wa 23 bagaragaye rero kuri iyi nshuro hano muri ubu bwato, biravuga ko bakaba muri 500 hakurikijwe imibare yatangajwe rwose, ngo abarwanyi 500 bose bakaba bageze aha ngaha rero hifashishijwe buno bwato, nk'uko amakuru yaje kugenda abitangaza kuba babashije kuba mu by'ukuri babibona. Biravuga ko abo barwanyi bashobora kwerekezwa muri axe zirimo Walungu, axe ya Kabare, Bunyakiri ndetse na axe ya Walungu. Nk'uko aya makuru arushaho kugenda abivuga, ngo aba barwanyi bashobora kwerekezwa rero muri ibyo bice kugira ngo bajye kurinda cyangwa se bajye no kwitegura imirwano, nubwo mu by'ukuri nta gihamya igaragaza neza koko abarwanyi ariho bashobora kwerekezwa cyangwa se bashaka kuba baguma mu mujyi wa Goma. Gusa icyakora mu makuru yabashije kujya ahagaragara cyangwa se kujya hanze, avuga ko ibyo biri gutangazwa koko bishobora kuba byizewe, abarwanyi ba AFC 23 bashaka kuba bagiye kwerekezwa muri utwo duce. Ibikorwa rero by'umutwe wa 23 uri kuvugwaho hano muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko byanashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugerageza gutangaza aya makuru cyangwa se kuvuga mu by'ukuri ibijyanye n'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 bageze hano muri bice, baje kubitangaza ndetse no kubyemeza, bavuga yuko cyangwa se batangaza yuko ibyo bikorwa byaba byashyigikiwe n'urwo ruhande. Gusa nubwo byavuzwe gutyo, mu by'ukuri nta bimenyetso simusiga byatanzwe bigaragaza ko koko izo ngabo cyangwa se abo barwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 no kuvuga izo nyeshyamba baba binjiye aho ngaho muri utu duce, baba binjiye hano muri Bukavu baturutse muri kino gice, nk'uko aya makuru yarushije kugenda abitangaza cyangwa se yaje kugenda mu by'ukuri abigarukaho. Ni muri Kivu y'Amajyepfo rero ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, bimwe mu bice bikomeje kugenda biberamo imirwano cyangwa se byumvikanamo urugamba rukomeye cyane, kandi ibintu bimaze kuba igihe kirekire cyangwa se urugamba bimaze kugaragara yuko rumaze gufata mu by'ukuri iminsi myinshi. Ariko nanone nubwo bivugwa gutyo cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho muri ubwo buryo, hakaba hategerejwe igisubizo
cy'ibiganiro, ariko umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akaba yagize icyo avuga ku bijyanye n'ibiganiro byagombaga kuzahuza abarimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri akaba yaratunguranye avuga yuko ibijyanye n'ibiganiro adashobora kuba yabiha agaciro, cyangwa se adashobora kuba mu by'ukuri yakwemera rwose ko ngo ibi biganiro bibaho, by'umwihariko kuba abagomba kuba bagira uruhare muri ibyo biganiro cyangwa se baganizwa bakwerekeza i Kinshasa, kubera ko ngo kwerekeza i Kinshasa hari ikibazo ku bijyanye n'umutekano. Ni nyuma y'uko hari hatanzwe ibitekerezo na perezida wa Angola João Lourenço. Uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo rero akaba yamusubije amubwira yuko niba yifuza ibiganiro ko biba hagati, ndetse n'ibiganiro byari byashyigikiwe na Kenko cyangwa se ihuriro ry'amadini arimo abaprotestante ndetse n'agaturika, basaba ko ibyo biganiro byabaho. Yavuze yuko rero ibyo biganiro bitagomba kubera i Kinshasa ndetse n'ahandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubw'impamvu z'umutekano. Avuga yuko ibyo biganiro niba bashaka ko bibaho bizategurwa, hanyuma abagomba kubyitabira bakajya mu bihugu byo hanze akaba ariho bibera. Ni ukuvuga ko yavuze ko bishobora nko kubera nyine muri Angola, ariko akura inzira ku murima. João Lourenço amukura inzira ku murima, amubwira yuko ibyo biganiro bidateze kuba byabera, cyangwa se bidateze ko kuba bizaba bikabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byaje guteza ikibazo gikomeye cyane. Gusa benshi baravuga ko hashobora kuba hari gutegurwa imirwano ikomeye cyane, kuko nubwo uruhande rwa Kinshasa rukomeje guca amarenga yo kohereza intwaro n'ibikoresho ndetse no kugaragaza yuko isaha ku isaha hashobora kumvikana imirwano, ntabwo ari rwo ruhande rwonyine gusa rwakomeje kubigaragaza gutyo, kuko n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 mu masaha agera kuri 48 ashize nabo bari bamaze gutangaza yuko barimo kwitegura imirwano, kandi badashobora gukomeza kwihanganira ibikorwa bica amarenga y'imirwano cyangwa se ishusho y'urugamba rukomeye cyane rushobora kuba rwaba. Ibi rero abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro 23 babivuze bashimangira yuko ikiriho cyangwa se kigomba kuba cyabaho, icyo isi yose igomba kuba yamenya nuko barimo gutegura nabo cyangwa se bari mu myiteguro, nihatagira igihinduka barinjira mu mirwano. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryabitangaje ritangaza ko rishobora guhagarika ibyo ryise korohera leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rivuga ko ridashobora gukomeza kubahiriza agahenge mu gihe urundi ruhande rukomeje ibikorwa by'intambara umunsi ku wundi, nko kohereza ibikoresho n'abasirikare imirwano mu duce tugiye dutandukanye. Ibyo mu 23 yavuze ko itaza gukomeza kubyihanganira. Ubu butumwa bwatangajwe n'umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe politike, diplomasi n'imiyoborere, Bwana Bertrand Bisimwa, mu gihe imirwano n'ibitero bikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'umwihariko mu Minembwe. Uko AFC M23 bivuga ngo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kugaba ibitero bikomeye cyane, aho bari kwifashisha drone by'umwihariko ziganjemo kamikaze. Biravuga ko kandi ngo byagaragaye ko ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo banagejeje indege za Sukhoi 25 muri ibyo bice, ibyanatunguranye cyane, aho zibasiriye cyangwa se zagabye ibitero mu duce turimo Karingi, Gakenke, Bidegu ndetse na Rugezi. Gusa amakuru aturuka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bubahakana ibivugwa na 23, kuko umutwe wa M23 wavuze ko ibyo bitero bikomeje kwibasira imyanya ituwe n'abaturage kandi bakomeje kuraswa umugenda. Umuvugizi wa AFC M23 Laurent Kanyuka yavuze kandi ko drone z'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa CH4 nazo zagaragaye mu kirere cya teritwari ya Masisi, Rucuru na Karehe, ibintu yavuze ko byagaragazaga umugambi wo kugaba ibindi bitero nyuma y'ibyo ngibyo byo muri Karingi, Gakenke na Bidegu na Rugezi. Avuga ko nyuma y'ibyo byose nta kindi gishobora gukurikiraho usibye kuba abarwanyi umutwe twaje 23 nabo bagomba gutangiza urugamba rukomeye cyane rwo kwirwanaho. Bertrand Bisimwa yavuze ko ibikorwa bya gisirikare biri kubera mu Minembwe bigamije kuribura ikinyabuzima cyose gihari. Ashimangira ko abaturage benshi bamaze iminsi mu bwoba no guhunga batazi aho berekeza kubera ibisasu bari ku mutwe. Yongeye ko ibi bitero bikomeje gutesha agaciro ibyemezo AFC M23 imaze iminsi ifata mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro, ariko ko abahuza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeje kureberera ntibagire icyo bakora. Aragira ati
ntibyumvikana ukuntu abahuza n'abatanga ubufasha mu biganiro bakomeje guceceka mu gihe Kinshasa ikomeje ubushotoranyi. AFC M23 ntizashobora kubahiriza amasezerano yonyine mu gihe urundi ruhande rutayubahiriza. Bizimwa yavuze ko kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibikorwa bya gisirikare bifitanye isano n'uko hari bamwe mu bahuza bafashe umurongo wo kubogama. Ibi navuga ko bishobora gutuma AFC M23 ifata indi myanzuro niba ubu bushotoranyi bukomeje. Mu rwego rwo kugaragaza kutishimira imyitwarire y'ibihugu bimwe bikomeye, tariki 7 Gicurasi 2026 umuyobozi mukuru wa AFC M23 Konanga yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio agaragaza ko iri huriro ribona Amerika nk'iri kubogama cyangwa se gufata uruhande, bityo ikwiye kujya ku mpande zose, ikumva impande zose mu rwego rwo kugira ngo ibibazo biri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibashe kuba byakemurwa. Uyu yavuze ko nibidakorwa gutyo bizateza ibibazo bikomeye cyane n'akaga ko gutuma imirwano yongera kubura hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asaba Amerika kwita ku mpande zombi ndetse no kureba ku ruhande rwa Kinshasa amakosa abashinja ko bakomeje kugenda bakora. Ngayo nguko ngibyo ibyari bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ibyari biri kugarukwaho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kijyanye n'amakuru y'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'igikomeje kujya mbere. Twagarutse nanone ishusho yo mu mujyi wa Goma ndetse n'icyo ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugaragaza ko burimo kugerageza gukora, aho byagaragaye cyangwa se mu byahishuwe bigaragara neza ko iki gihugu kirimo kwitegura imirwano ikomeye cyane, ndetse ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nacyo ibijyanye n'ifungurwa ryacyo amahirwe menshi akomeje kuza ku gitutu cyangwa se ku mirwano.